ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol ha kini ke number harum. Kalkin hun ke doyan leka MMA ya ke belai kerteng kum ke Tribal Combat Academy bala ai jingi kai du samla babit khasa no kebedan hamaran deting pelit benyeshim benta ha ke jingi leka mixed martial arts North East Zone ya ke bala penlong hasiluguri menakai nyotrik hadu ka khandai trik ujiliu arajar posau bala penyat the All India Mixed Martial Arts bat belayarat the Global Association of Mixed Martial Arts. Hagan ke jingle shimbenta jang ki samla shaga nong ba Siliguri kelong shisha ka buram ka bakrau ya ke jila Meghalaya ha ke bak lala banwanra ya ke tak maksiar tak marupa ba tak marnong. Haga jingle kuin jang ka striking MMA goal usamla Rishans Camp P Lipan ula job ya ke title belt Sanpu Pra KG jang ka Kedan Junior u Alvin Kharkongo la yok khor ya ke silver medal ha ka Laipusan KG jang ka Kedan Cadets ka samla bari shisha nong klau la yok khor ya ke silver medal jang ka Sabkhundai KG ha ka Kedan Junior Girls Vincent Marbo ulayok khore ka silver medal jokan rip RKG ha ka Kedan Junior. Kasamla Emilia Susngi kalayok khore ka bronze medal jong ka Sabkhundai KG ha ka Kedan Junior Girls u David Lalrin Mauya ulayok khore ka bronze medal jong ka Nyopho KG ha ka Kedan Senior Men. Haba paipat shigajing kun jong ka pro amateur MMA u Broke Star Papang lolong champion jong ka title belt Nyopunyo KG ha ka Kedan Senior Men Utanggolian Manlun ulayo ika silver medal jong Nyopho KG ha ka Senior Men. Akhirnya jong ada Broke Star Papang basang pasak apa moblay Block B te ngawan lakai ha ngawan training ha apa Tribal Combat Academy ka ba ka kadon apa Mandarting macam orang ini taksistan ni apa nang aduh senam steng mental idon na bala pelong ni kata tournament kila ada bagi long lawan nang nama dan segi nong host na stay apa Siliguri di dan we coach ba pelong stay lawan nang pelong stay mah orang long lawan nang la pelong ni Shillong oh kecing job jengi tu kalau long ni lakai be long kena ke balakai ni long ka pro ta long lawan nang long semi pro tang ba hapo ta kamder long pro na actually long ba kalau di pro kanแต่ mostly ตัวนี้เราลงได้ fight ลง fight กับบัลgitu mesti long ta hoiเราลงบัตร title ya kan Northeast champion but beliau napo Jammu dan Kashmir kata tang hamla batai tang ba ngada perkhat kalau tah ko menculong bi itu ki por bangali lakai sabar tu kalau tu hi terus orang lapong sausin ngam kena syu kena pader bersih menikah ngala Islam hi aduh ajar kena dapat kain bahasa tambahannya pat long ba I coach beber long musyar di spolok ban ngata long ngatek si nga I te I long lagai nga spang long tu ita te hadin pat I hadin lo ba sang ni gym thamai long ajar plai te yong ban lakai long ban ita I nak kalian jong coach te long lai rap gun si bun mar ba hadu ki ong ba hadu ki punch kick parok mah lai rap lo but I'm a simple he ban ya kyu sprang tu ngalakai haka kategori 77 kg lawan ong welterweight mah ka message te ngantrai dan thanra ka message te kalong dai kat ba phi kwa ban kyu sprang te le ba ban kyu mah long der te ban krandin sin ba phila job sin te kamut pilong ya ratong la job sin kamut ngain I no ngala di bru ba tof di bru tof ane partai eta der balom ta shulong ba so red la jong te wanam sarong thanra te katai ban kyu bi sprang ba le shu ban yo shu banเป็นคิววิการีละจองมั้งเนี่ยมันเป็นนิยมบุรมbaru เอาไม่ให้ยังซ้ำbaru ไล่รับหายังโอ้ยไอ้พาเกี่ยลงเกี่ยเละยังมัน push ไปได้ขมัดได้memang ngam diskusi ngala ayah la terima
Cibun Baro ngakateng Rishans Camp Pilipon ngasong ngasa hanum song kadang ban nga training hapo Tribal Combat Academy ba don hapo Madarting Shillong nga school hapo St. Anthony's Higher Secondary School Shillong ngasong kelas 10 benta kanya kadika una ubel nga job haka bangalit lakai hapo Siliguri una ubel di jongka amateur MMA ban yakana ka jenglakai ba yakana ka jenglakai la sanction kadika Force North East Championship kabala sanction daka IMAF daka naka All India Mixed Martial Arts Federation ban kanaka Global Association of MMA kana kadika sin ko ba kala khambun hi kana kala dika chikiba aposh ki khan bang nakai don kipor bang nang sedang ngamdayo tamada dalak mentah rang asrang nakai la asrang nang kat ikut cila hikaya nga kat bahaya kai ikut bunsen ngalai lakai bun bang job haka ta kaliang dengilai lakai kadon himo kajing nervous shaban entah ka ring tama lada riba teng pimes ya kawit teng pu shaban poi shaban rum haring ru attention tama shaba fin fight part teng long teng kasidon ka nervousness dala dapat syndrome haring na ke bunsen kajak kata nomor teng phiap long no lada phim show itiru la sha show kala mis phiap fight ba pin job haka final ngapen lim ino Kashmir haka final dong kasubiang nomor ba ngayo yo da ka first round knockout yu men perlim ning nesem jonga ki bahi yang barok ki support jangan ban lakai nomor dadi bakim support ning nasem le bru nam jinjar bam keu ime ipar yarap na pelal jong tama kidan ki ngasil ipan sponsor ki weiro te don ki bayar sponsor te kamtam isa job ibasya yarap yang ana duk mensyah duk minta ki fight jonga ki bangalai isa yarap janga benai sponsor benai jingrap yang kam ki bahiyeng jonga bro ime ipa kamtam haka liang kata kalau long buat 50-50 tentang flyer boleh kot dalam ajan fight apa benar exam kemudian namar swaban fight yang ayal jong ngasim break shwa si arte yo kumtu nak school ngasong shwa nga practice bet shwa ben job dadap natu komentar nga dalam sedang kapat ka exam jonga nga pendunan ya kana ka nga pendunan kan dia ada practice nga pulih nak kot jang ngawan pulih kon nak kot ka bala ikus nga ai kublai yarap sya nga nadu bang sedang namar ngani ko ngamnang ka ne nga join shwa nadu pas sedang kan ngawan hanehi ka sedang ka Tribal Combat Academy arjal pulai mar baka sedang nga join ikus babet yang la penhikai bah kata rukom ba bangan la phama ben yo hadu kana ka bel menta bangadon la yarap yang nanti la don li bangan adu msyah adu menta adu bang sedang man kai hakajo kapor I hikai nga ban burom ki bahe hikai thik ilong thik kum hamben jonga ban bok Patanya thôi
Kono sharp tengah soba tap recikimen namar ba boleh ulah kerku kedok yang ini mah ulah aing gajing kerku hidup kat nekar hai mang klem la mak nanti ba ngila banyo atli kibal hot nganget cikam ba kila banyo bal handai tekan gajing le ni dalam mangingit maklar handai klem gajing ajong boleh pat tarai kanum lor handai ba gajing stress tom lo kowe nak klem ku jangan ngala dap cikemen hi marba kumbangi ni community mo nga community ho la dia ngala le kai ngala yo ndai nga kwa pat ba kini yo lang kumbang ayo kir kin yo lang le se na ki banat nang don na din chungi du ki banang kena klung nang ni kina yo lang hi ke nya kot lang kum ni kumba dalam maki ni don kumba khandai ngut ki kena le kai bole Siliguri ndai don ki bala injury no ki mla shu banwan mataks ni but na bro khandai ngut ni ala banyo kena teli medal but lightly ki gold medal entah lightly ki southly ki silver but earthly ki bronze kajing simentai Siliguri galong ba nakapo syapo ngaju fight ki promotion jong ka WFC te kabala sanction da ka IMF te langba jong ka WFC te ngi itu ya ki nangalam jong ka IMF te habaki la penlong ka tournament kila invite ngi ka club ni kila invite but kila mas ki mood ban organize tournament kila ai ka sti invitation ngi ya ka club jeng yang ni ban sementa IMF kadai ka national body jong ka MMA but ka international body kadai ka GAMA ka baki ka full form kadai Global Association of Mixed Martial Arts te IMF kadai ka All India Mixed Martial Arts Federation te hakan ka gama pada yakan ka gama pada la itu hakan dangshan ka gama kalarung ka African Games te haka jingrung jong African Games le se kalong ka jing mentoy pat ki khna MMA jong ka jala jong but jong ka India jong iru la sha le si le se kalarung Asian Games European Games ngi skam hi nambar ka dak kala play mah pas dang la African Games le se yo kadang wan shu shmat kata ka jing skam jing kum kinong la ka koi kalong ba ngakamen ba nomor ba wat langam don sini ngaklam la ban mudur mo ki khna kila mla ka ban perform ha nomor ka jing ngaru ngang dai player ngadang ngai la ka shabar ngailam yu we khna nang neru la kalang ti mentau don injury mla ban wan te kijak ba lai tayo stay te ngisha khot ban fight te hoi kajing don jangan langsung benyau mau bangam yo ban pentri niki ndai masnya skam niki arnut bakin guide pada kini ki kena baro te penban yo sayuso ya uso betiang mah ya kabarang sedang tinggi ya sedang dak kabor jong hi kabor barit thot jongi hi te ndai kat banayai kapo pade dan bok nilai kendu ya kibri kebedan siam kum isa bejob so ai kum le sibut i ba ila keloi ban harap ban play kalanti insa penyo ketiar la kai baro hang ni te bat langba ka skim jong ICM te bat ngaso ba long ka jingker khui ba khrau ki nong la kai hang ni dang shen ngin sayo ikini ki tiar la kai ni skam ba kumta hi ba i la arab ngi da kamat kam siang ka ba wa palai ngai skam ba i ro in boleh nang khu do i but kumju ru ngaso ban aku blay i ba Eugene ru i bala arab ngi kitar kita hang de kat ba ila i bor jong i hi kurang tu bat nekti proses saja masan keman Bro, hey, bro, hey.
for number 47. Winner and the champion of the category will KO Rizlan Tribal Blue Corner. Congratulations, Rizlan.